पाउसेदे युम्पुम उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरी आसातुलादा चीफ मिनिस्टरना सेलगी मतेंग पिखरे इसिंग ताकिब मी थीबदा ममिंग लेरबा इसिंग माइबा हरगसु खंगनबा मोहम्मद आसातुलाबो ngasi चीफ मिनिस्टरना इकाई खुमदा बोट पगल लोइना सेलगी मतेंग पिखरे हिरामसे गमरी लेदना चीफ मिनिस्टरना सोशल मीडिया दा थागलकपा पोस्ट मना हाई एम आसातुला असि टॉप टॉप मतिक मे लेजबा मियोय अमने मार ngasi फावबदा इसिंग द लुक्तना थीबा खंगिद्राबा मियोबगे हक्सांग चामरी तरागनी पाल लखलखिबा लेख्रे मागना लेबाक मियाम की दबक लौरिबा थौदांग अदुबो सखंगबा उटपा मदि इकाई खुमना उटपोइना मतेंग असि पीबनी आइरे आसातुला एलाइस सलाउद्दीन सहियोंपो अपोकप लेखिद्रबा नासिरुद्दीन इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लेबा उरुप लितान मखोंदगिने मागसिन पम्मसिदा मसागी चही कुनमरी सुरकपदगी खोंदाबा हौरखिबनी आइरे मागी मसानुपा अहुम मसानुपी मंगा पुन्हा मसानिपाल लेरे माग सही तरागनिपाल रोंगी मबांगदगी IFC डिपार्टमेंट द मास्टर रोल ओइना थबक मसा मतौरकी अदबो हाउसुफोबो रेगुलर तादन लेरी आइना प्रेस ता फंगबा पाउ अमना हाइरे बाखा तारकपा अतोप पाउ अमदना कॉलेज हांगनबगी कमेंट कौग्रे स्टेट असिदा कोविड-19 की फिबम खरा मखै लक्सिनबा ngamlakliba asigi yenglaga athoba matamda laingaki amadi adet college sing angba yananabagi damak कमेंट पिरकनबा एजुकेशन यू की डायरेक्टर ना कॉलेज सिंह की प्रिंसिपल सिंह खानग्रे मणिपुर लेगा की यूनिवर्सिटी एंड एजुकेशन की डायरेक्टर रंगीता वली वाइकुना थादोर बच्चा रोलसना आई हाउ की बचायुल खरा असद स्टेट टेस्ट द कोविड लाइजन की एम बसर लाक्सिनबा ngamlakpa मरमदा मतम सांगना लेतुना लेरोबा कॉलेज सिंह आंगदोप याबगी फिवम द लेरे मरमसदा गवर्नमेंट कॉलेज अमदे एडेड कॉलेज कुदेमन स्टूडेंट्स यूनियन टेसिंग अमदे नन टेसिंग स्टाफ सिंह माइरोई की ममा मापा अमदे स्टेक होल्डर खुदिमक कुमना तानरग था से कुनमंगा फावबगे मनुंगदा तंगाई फदना डायरेक्टोरेट कमेंट जहलकदबनी हाइरे नागालमरोमदा मणिपुरदा हौखिबा पुंग कुनमरिदा मियोय मरफुगा माथोय पोस्ट पोइरे अम्बा लेखिद्रे मणिपुरदा कोविड-19 की लाइचत तपना तपना हंदरकपगा लोइना पोस्ट पोइबगी सांग चादा मंगागी मखादा लेरपा ngasiga thana numit tarit ni sure हौखिबा पुंग कुनमरिदा सैंपल लिसिंग अमगा चट्रेट उमफुगनी थोय टेस्ट तौदा मरफुमाथोय खक पोस्ट पोइदुना पोस्ट पोइबगी सांग चादा मरी दशमिक तरुक तलेरे लोइना लाइचत असि पॉजिटिव ओइबा मियोय अमा लेखिद्रे कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम ना थादोरकपा चेरोल असि मतुंग इना नौना पॉजिटिव ओइरकिबसिंग अदो इम्फाल ईस्ट दगी तरागा मरी इम्फाल वेस्ट दगी निफुकनी थोय थावाल दगी अहुम बिष्णुपुर दगी अनि काक्सिंग दगी मरी उखुल दगी तरागा माथोय चांदेल दगी अम्बा सोसानपुर दगी अम्बा सेनापति दगी अम्बा कामजोंग दगी अम्बा अमते टेंगनोपल दगी अमने मखोय गनक नरंबसिंग खोंगुल लीबा अमदि मखोयगी लाइफामसिंग कंटेनमेंट एरिया ओना लाउथोबगी थाबक पाइखतपा हौग्रे मखोय थारागा हौजिक फावबदा पॉजिटिव ओइख्रब मसिंग लाख मलिसिंग कोलमदोय चुमना यांखै मथोय यौग्रे लोइना एक्टिव केस लिसिंग अमगा चहुम निफुगा तरुक तलेरे अमरोमदा लाइचर असि की पॉजिटिव ओइबा मियोय अमखक हौगिबा पुंग कुनमरी असिगा मरुंगदा लैखिदे माग थारागा हौजिक फावबदा कोविड पॉजिटिव ओइदन लैखिदबा मिसिंग लिसिंग अमगा सापन सुमना मंगा यौग्रे नौना लैखिदबा मियोय अदु इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लैबा मफम अमदगिनि माग हानादगी अनाबा लैबदा नतना कोविड वैक्सीन की डोज अम फावबा कापखिद्रबा मियोयने हौखिबा पुंग कुनमरी द मियोय मरफुद्रा मरी अनाबा फदुना डिस्चार्ज तौखिबा लोइना हौजिक फावबदा डिस्चार्ज तौख्रबा अपुनबा मिसिंग लाख अमदि सिंग तरागा मापन चनिपाय यौदुना फकलपगी चांग चादा मरफुदरा तरेत दशमिक अहुम तरुकदा लैख्रे पोर्ट होल मेनबदा लंबी अफबा खल्लगा कोइलास तैसेलमदगा लोइसिनख्रे खुंजासेंग खुदेंगथाबी खुलदगी लैबी खुल फावबगी खुदेंगथाबी खुलदगी लाइबी खुल फावबगी किलोमीटर तरागा निपान सांगबा लंबी असिदा PMGSY की मखादा पोर्ट होल मेनबगी थबक सथबदा लंबी अफबा खल्लगा क्वालिटी यावदन कोइलास तैसेलमदगा थबक सोबल लोइरे आइना फोटो कापदना लोइसनख्रे आइना लाइबी विलेज की चेयरमैन फोंदोरकले टेनोपल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन लैरिबा इम्फाल मोरे लंबी खुदेंगथाबी खुलदगी किलोमीटर तरागा निपान फ्रॉम चलगा लैबा लाइबी खुल फावबगी लंबी असिदा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की मखादा फिबम फत्तबा लंबी की फोर्ट होल मेलिबनी आइदन अफबा खल्लगा थबक सुदना फोटो कापलगा सथिबा असिदा खुंजासिन अंगकवा फावनारे मफम खयादा लैखुम लैरांग कुमजाउ न चतुक चचिन खुदोंग चदबा कया नंगलिबा मफम सिंग छंपीरमदबदा खुंजासिंग अवाबा मेयoknare आइना मराल सिरगले लाइबी खुलगी चेयरमैन TS अंखाना पौमिसिंग द हाई PMGSY की मखादा खुदेंग थाबी खुलदगी रुइलम सेंटर आइना खंगनरबा किलोमीटर तरागनी पान सांगबा लंबी असदा कोइलास थाकिबा सही मगारम फारगले लंबी असिबो सही मगागी मनुंग अगाय अतो यरोप मतमदा समजननबा यंगचिनगनी आइना मारी लेनबसिंग थाजबा पिरमलबसुंग असि फावबा यंगचिन बिद्रे हौखिबा अक्टोबर 8 दा मियोय खरा लंबी असिगे पोर्ट होल मेनबगी थबक सुरमगे मासिदा मखोइना लंबी असिगे अफबा मफमसिंग खंदना कोइलास मही अमदे नुंगजें खरा चाइसिलग क्वालिटी यावदना सुरमगे थवंग असिबो खुंजासिन नुंगाइतबा अमदे पेंदबा फावई आइगे काइथेल पंपिसिन चीफ मिनिस्टर बो थागलकले
COVID-19 pandemic ki uwaban pan khai leitraba matam asida se minister Naungthombam Berhen Kathil Phambi Ima Ibel Singh Mating Pangbu and Sel Amata Tikhandana se minister's COVID-19 affected livelihood support scheme ki sen pham phangan bagitamak Marisuba Khairampat Ima Kathil Lupna se minister bo thagan pa phongdorakle sen pham ase phangna da bagidamak phom thajin bada mating pangki Maipal West District Deputy Commissioner T.S. Kiran Kumar amade magi makha tab staff ki abu su tawimal khambut bagaloina da thabak sing asibo mating pangki bo All Manipur Trade Union Council ki thami sing Social Welfare Department ki staff sing bo thagat pa phongdokli haina lubasina thador pachero lamna phongdorakle yamla badra ka kona na biyoi ani phare ngasi nong tilpung amaga minute kunrom taba matamda akang na paw uma phangbadagi Kaksing District Police na biyoi ani yamla pamay ka badra heroin number 4 gram samaga ni phuga mari amadi WY tablet ki kilogram 1.5 rom ka kon nimpal more lambi ki sora jingwang badagi phare Polis ki paunai fara bami ani adidi more ward number 2 dagi MD Akhtar Sahi kun kataruk apok palai kiraba Abdul Haq amadi MD Samir Sahi taragamapan apok pa Abdul Ghafar ne impal more lambi mai kaba impal more lambi da mai kaba drug lalon pasing sathok sasin tawre aiba paw phang badagi Kaksing District Police Commando team na ngasi yugdagi hona lambi asegi sora jingwang ba mapada lambi da lakpa gari sing frisking checking sa tharapan bijung matong pung amaka minute confirm tapa madamda Sorarom dagi impal tamna lakpa passenger behen ama khamla ka check tawke gari edu da jarom ba MTC Power AV3 grease haina thaba makum khumba grease hapagi bucket ama hangdokta check tawbre sapon cap daraga mathoida hapa heroin powder gram samaga nifumari amade kilogram amaga grams nifumaga mapadlumba WY tablet packet amaga jarom ba thengna bagaloina na Dragadu MD Akhtar amadi Samir na purakpani aiba khangbagam badagi makhoi anibo phabane sanabagi paw amada Champions League Ronaldo na Manchester United po amukhana mai pakhankre Chelsea amasung Bayern mai pakre Portugal striker Cristiano Ronaldo na athengbada sankiba goal ki matengna UEFA Championship League ki ngarang athengbada Atlanta ka sanakiba Group F ki league match amada amukhana mai pakhankre holder Chelsea amasung Bayern Products chawna mai pakre all Drive sanaki of match adugi an bhabta Atlanta ki sanari Mario Pasalis amasung Turkish center back Marie Semirlan goal amam chandun an bahab loichen ke phawada United manager Ole Gunnar ki side asi soino ani da sota duna laike message ki an bahab loichen ringai da United ki marks Rashford na goal on thopa yawna phajaba kudong chaba ama phang mahan ke manani chuba hab horok pada su yawna phajana sana da goal adok na bakana hona ke Sayul hong ki mamada sana ki Chelsea na bila real ki sana ki match da goal chota duna lake ani subhab ta team asigi mai ke digi hamna fajan sana rak baga loina na Ronaldo na injury time da goal chantna match asi ani amada mai pak pangam ke India FIFA ranking ki sama sukna taruk subadal aikre Malengi football governing body FIFA na sagul sinabita laukto ki ranking da India thaka makakalaga sama sukna taruk subadal aikre Nations League champions France home super position da higher kre Belgium na number 1 position kan bangamle Komza lising ani taraga nipan FIFA World Cup ki winner France Belgium ki matung da lairi aduga Brazil na number 2 da lairi Belgium ki team masi World Cup amaso Nations League ki semi final basing da France ki makuta mai thi ki bani Belgium na France da ki point am hian don mako koi don lai bangamle Euro 2020 champion Italy bo marisuba position da higher kre aduga England na thak ani hantaraga manga suba da lai kre top 10 ki manung da Copa America ki champion Argentina Spain, Portugal, Mexico amasung Denmark chan bangamle. Lisingani taraga mapan Asian Champion amasung 2022 World Cup ki jumbo Qatar na nifuga taruk chuba position dal laire. Women National Boxing da Manipur ki boxer mari ani suba round jaw bangam khre. Ngasidagi Haryana ki city Hisar da haukiba manga suba Elite Women National Boxing Championship 2021 da Manipur dagi saluk yaki bi boxer mari ngasi makun makogi an ba power chingmai paktuna ani suba round jaw khre. Ngasidagi auraga Oktober kunipan phawba sathagadur boxing championship adu da Manipur dagi pun boxer taraga mathoina saruk yari bane ngasi pangto kiba kilogram yakai ka taret fighter weight ki category da Manipur ki boxer khulakpum Samim Banu amadi Ladakh ki boxer Padma Kidrojam ga lamba tawna bada Manipur ki boxer aduna phajaba helak padagi bout adu bu conduct to ki referee na Ladakh ki boxer Padma Babu makhata na soktana ba bout adu lebanduna Manipur ki Samim Banu da SC referee stock contract pituna Samim Banu ani subaran jaw bangam ke ngasi ani suba session da kilogram yang kai light flight category da Manipur ki Mausen ki bi samjat sabam sarju balana Tamil Nadu ki boxer BR
Pavitra Brazuga lamba tongnarakpada bout adusu Sarjopalana hobadagi kahena fajakiba maramna mahaki lamba oikibi Pavitra makut hanba ngamdan lerakibadagi makatana referee na bout adu sanabadagi lephallaga referee stop contest Sarjopalana by Pakton anisu round jauke kilogram jangkai kani toy flyweight ki category da Manipur ki thaunawsam Ozibala amasung Punjab ki Sipani ki bout adusu Manipur ki boxer aduna jamnat lak chana ngamkibadagi bout adubo control tawkiba referee na Ozibla da RSCP dun anisubab round jauke kilogram jangkai gambari bantamweight ki category da Manipur ki boxer Naurem Baby Roses na amasung All India Police ki mai kadagi saruk yara kibe sonuga lamba tongna bada yamna naknaba score laina ke baro dugi aroi round pawba boxer animak point ka hena khena laitana lake baro dugi wani laikiba just magana Baby Roses na da just ahuna point hena piba ngamki aduga atoba just anina AIP gi sonu da point hena piba dagi bout adu Baby Roses na ahum anida mai faklaga tournament asigi ani super round yoga ngamki makatarakpa atopa pau umatana Manipuri macha ani heroin ga konana Assam da phare Assam ki Karbi Anglong police na sathaba anti drug trafficking ki campaign ki saruka moina Bokasan police ki team amana karang no bidang heroin gram sangwa marfuga taruk ka konana Manipur lagi miyo ani phare police ki pawasin hai Laharizan patrolling post police ki team amana Manipur lagi lakpa bus AR 20/2700 khamdu check tobada sapon cap ni fugani panda haptana prakpa heroin adu seng bag ani dagi phangbangam khibane dagadu purakpani haiba Manipur dagi irengpam gokin sahi kuntra manga amasong irengpam babu sahi kuntra gani thoi choraba mi ani se police na phare pharaba heroin gram sama marfuga taru adu ki maballopa crore mari rong ki oigani aire Israeli trop signa car tongtu lakiba Palestinian amakatna harkre West Bank da labor checkpoint amada Israeli army na car thawdun lakiba Palestinian driver amanong mai kaptun harkiba galoinana driver adu ga tongminar pa ki loina bisu aso panangan kre aire thawdoga du ga mari lenin laikitraba driver adu gi loina bi Sumaya Mansona pangdoki bada mahakabadi mahaki mapuroibana car thawduna lakpada Israeli troop sing adu gari khapna da bakangalake madugi matung makoi gari khamlaga star mothat ki matamadu da Israeli troop sing changchilaglaga gari ga akoi bada yanglamlaga makoi bu chatkhina sign tawrake troop sing aduna chatkiba yabaki aba piraklabadi na makoi su gari start tawraduna thawba hoke makoi na gari thawba hoklakpada kangawdara Israel troop sing aduna makoi tamna nongmai kapsalake bani aire thawdoga du gamari enana bidu palace ki Mir Salem itra fangdoki bada ka henba Israeli troop sing ki thong adu ki patangda international criminal court wakalagane Israeli troop sing na manal register pa Palestine kya hat pa kitabak sathari adobo jaringda pa fangdok tan yamna ngalingi matam da so khongjang kya sangsen ke balai kre aire amarom da Israeli military na fangdoki bada kar adu makoina khamna na ba airo bada khamdana military sing tamna thawjilaki mata tangai fadana nongwai kaptana kar adu khamna na hona ki bane kar adu da laikidraba Osma Mansor ki na pi yauri haiba military sing na khangkide thawdoga da nongwai maru na padana so khrabi na pi adu gi damak da Israeli troop sing na nongai to bapogi adu bunupa aduna atamnan Israeli troop sing tamna gari thawjin hadaba hona rakhiba aduna maram waraga labak thiba thawdoga du thoki bane kona su thawdok adu gi matang da nupi adu gi machin angba yagani kar thorokiba nupa adu Hamas group kamari leinaram bayai aina su military na makata na phangdorakle aroibada content sing asing aroiba pau khara siba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asedagi yengbiri bopunamak pathaga jari channel asina tomta kanarabadi subscribe tawidriba asina subscribe tawir moloinana like and share tawu sukawi kun punamak po amukhana thaga